Ningacingi uba nizawuthetha kakubi ngobabes Wodumo uMampintsha aniyeke zilambi ngotsho kwakhe. Molweni, ngumamgobhozi lo, ndinamkela kwi-channel yam. Namhlanje sizawuthetha ngobabes Wodumo nomyeni wakhe uMampintsha aka uShimora. Now into yenzekayo ke ubabes Wodumo bebheke kuKhozi FM ekushow kaMamududu Khoza bathatha ke nefoto. Ifoto sesazibona ku-Twitter zisherwe nguMusa Khawula. Then abantu ba reacta ngendlela kweza foto. Abanye besithi hey ubabes ukhangeleka ingathi uyagula, abanye besithi hey unobutheni uyadieta. Ininzi abantu abayithethayo wa trenda ubabes izolo the 9th of September. Now abantu kuba concerned bakwenzeka ntoni ngoba nendlela akhangeleka ngayo. Abanye bathi hey usikhumbuza uWhitney Houston ngensuku zakhe zokugqibela. Sabhala into ezininzi wethu ngobabes ezebe trenda. Now uMampintsha wa responda ke sana akabathuka abakhomenti abethetha ngabo, akabathuka wabahambi injasana. Ithanda nifundele uba awungomuntu odibana nenhlamba bethunani uthi fast forward because hey yathukisana uMampintsha. Wathi uMampintsha kubuhlungu ngoba bonke labantu abasithukayo abasazi and akekho umuntu onemali ongakibele ethuka omunye onemali ngaphandle kwezilambi ezinomona nobuthakathi. Engabe basebenzisa lo moya wabo wezipoki bacele umsebenzi ngibaqashe bahole babheje babhebhe kwehle ulaka but bakhuluma umhlanzo wenja. Lalelani nina bomasaka abadayisa ngedidi, yo phumani emabhozeni o ngizoniphindisela eziswini zonyoko one by one. Khange baphele umoya sana abantu after lo mthukiso kaMampintsha kuthe oh udliwa nguNembeza usemqedile umntana abantu Stingray. Guys, as you can see as pictures kababes Wodumo, nina nicinga ntoni ngazo? Ubabes vele angomuntu usisidudla but ke kukhangeleka ehle kakhulu kweza pictures. But into endiyaziyo ungumdlezana mos, meaning usandoba nomntana nakho semncinci. So abanye abantu after bebelekile baye behle eweightini, abanye bayatyeba. Mhlawumbi ngenzeka lonto leyo but abantu bathi hey unobubabes Wodumo usela kakhulu okanye usebenzisa into bengasaphuzu uyazisebenzisa asiyazi. So ke uMampintsha uye wamthethela unkosikazi wakhe wathuka abantu bethetha kakubi ngabo. Inkosi kakhulu ngothi ubukele video, ungalibala subscribe, like and share it with abantu ocinga bangayithanda. Nakubona ku video landelayo. Bye.